नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। Ku paidi buku wansuk layan Jumbo pala baksa kabak sakit coba layan Joto cunci ya tabo hayung Kirima singsa enjak sini hak Koto robo omo bimar hapai jak Kirima singsa bimar omo corona virus Nini ani sago hake jumbo sorbonas Ama babu taku buku kebno ceri manglak Aburo ke mungkin kari teiki bijalai tonglak Mone bagi paidi jumbo kati layan Joto hati barsa no katal canogo tong lai siwano Angbo tangai buino mutangai Corona virus ni agni Paidi joto hojak tong uiju Bono soko monai hayuni Angbo tangai buino mutangai Corona virus ni agni Paidi joto hojak tong uiju Bono soko monai hayuni Kalogo joto chung nogo achok lainai Jesik sal normal ongya family bai tong nai Pataro thangai phaika yak yakung sunai chung Kusu kongra ongkai no hospital o thangnai Daily toino chung muthungoi nangnai Boro nobo buji yakai sagai bugziro nai Dong bolo bondo bando pulo malai sinai Adna suk samang nakai phunbai kok sanai Kathang tongkai monai kele tongnai nangbai ang Gam tongkai ongnai sini kusung tinang Jesu matuk o kong na hayung go firdi chung Gako buku boma basa joto no mutang di Angbo thangai buino mutangai Corona virus ni agni Paidi joto hojak tong uiju Bono soko monai hayuni Angbo thangai buino mutangai Corona virus ni agni Paidi joto hojak tong uiju Bono soko monai hayuni नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है।